Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba syedalun yang bahagia wandu. Wahaba. Nyo nalun kelon video si Imran getat ang ing lagi ased. Pakon lagi ased ka. Pakon. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Puka kena pekong long. Kebulu lepan. Kena tarik long bangsa Aceh. Kena bi laki suara buat bangsa Aceh. Si Imran Pasai pu. Kena bi harapan mameh long ke bangsa Aceh. Yan got sang dingko. Got sang di bi tumpo sang. Got tak di bi tumpo le mualim. Kai ang ing kebulu lepan pe bendera. Pu hana hawa lain. Pu bendera long. Kalimong belah ton ka pu bendera. Pu na rencana pu lu dalam minong ji yang kam deh. Lu dalam minong ji sang yang dikena kibarkan lu dalam inong ji yang mehe. Yang kena ni kena kibarkan. Ang ing hana mu pu capi. Tak leh pu ang ing. Yang sang jika diutuskan, yang diutuskan li mualim, diutuskan li awak CPA lain. Untuk pegah abang memeh long. Pancuri kemeng. Oka, mau trip dah nalun ju video kesimran Pasai mata saruk pancuri kemeng. Oka pancuri kemeng ashe palihan. Trip dah memang nalun ju. Yang ubena fitnah yang kala ditebarkan lijih yang li pancuri kemeng yan. Pu dipetanggung jawab. Yang kalau difitnah lon sabuh bukti hai dipenyata tapi lebih binatang yang dikena yo ja awalun yang kawo Syarif Fadilah Siria Fadilah. Yang Siria Fadilah na puna diwawace alian abu laut kaburintangan pakai hajak menumpuk pu ya prehlon. Ka prehlon Imran no. Lon na pu ka preh Imran. Kabar gure-gure ke hujan tho kajak. Kabar gure-gure yang kah bila ulama-ulama zalim ya. Kabar hujan tho kajak. Kabar ya. Nyoka kumari lelon. Kabar gure-gure ke binatang palih baik gaduh ketebar fitnah baik kayak ke bangsa Aceh 7 buah keturunan anak bajing. Kemungkinankah hai Imran Pasai yang antek anak bajing? 7 buah keturunan kadangkah anak bajing hai pancuri kameng. Dasarkah Imran pancuri kameng? Kah na pernah ka sewa motor kijang Innova? Ngona pawi kayak cu kameng hai binatang. Di Nisam Jalan Putuh. Ya. Yang ngona pawi kah ke cu kameng tahun 2017 uro mak megang kah dipoh. Dipoh kah tahun 2017 uro mak megang hai binatang. Pancuri kameng kah dipoh. Diserah lumo pet boh le awak PA. Namun kayak serah lumo ke awak alu papen 2 boh tu kacok 2 ngon siram lipong. Nyo pancuri. Katuduh ke pancuri kameng katuduh ke nyo jeh nyo yang berut mak hai kebi bukti hai binatang palih. Dasarkah pancuri kameng kah Imran Pasai? Kah ngona pawi kah kacu kameng kujut pesumpah dengan karena Allah. Dengan karena Allah kah kujut pesumpah sabe-sabe menyolon tamong komen nyam lon pegah sabe-sabe ke hapus komennya. Pakon binatang palih. Kepegah ke pancuri binatang ah. Katupa keturunan ke anak bajing. Hah? Katupa keturunan. Ke kon keturunan ia lebung lagi kah? Kon ia hadas gaya lagi kah? Yang kanangon ke sabah tu yang thonan yang apa mu ego yang muka hitam rea perutnya. Sabe-sabe dia jawab video ke binatangnya. Dia melumpuk lon. Dia wolon waceh sonan yan. Anak kuso yan. Yang pegah do urung kaya sonan. Sonan tipun. Tipun rea perut muka hitam man. Apa? Jak tikai goi-goi le hana payah jak mita viral ngon nabusinyo. Ha? Hana payah mita viral. Dan hana payah kayu wolon waceh. Menyo behawakah binatang kajak kedeh hujan tho. Kabar ulama-ulama zalim awakah. Yang kagehina. Ulama-ulama jamun, ulama-ulama yang kamu sayang. Ika gihina le gure awak kah binatang kayu petanggung jawab.
Baik kajak pegah mama ke hiah-hiah ke hai binatang haram jadah. Tonan nanti pun raya perut panai awak ya. Awak ni tham ti. Yang kapah dua ingon. Purute ase-ase pelacak. Ase-ase kap tulung. Kayu jak jauh video baklon. Memang ku sengap ke hai binatang palih. Kau lebol-lebol awak kah ku jauh video hai binatang. Yang timran pasai mata saruk haram jadah laknat tilah bijih Yahudinya. Yang kali lon jauh. Kafira lino binatang palih. Muhan soturi sigam mata saruk pancuri kemeng. Yang pancuri kemeng timran mata saruk yang hoi ka anu bajung palih. Kapreh dua rotu yang bangsa Aceh. Hana puah hati kayak kun ke bangsa Aceh. 7 boh keturunan anak bajung. Kah yang asli anak bajung kadang mama ke hiah-hiah ketiga anak bajung. Kayak kun ke bangsa Aceh lon yang kawan-kawan. Kabar fitnah yang kawan-kawan leh kabar fitnah ategap han ka mengaku lom hai binatang palih. Kelon pu yang hana katebar fitnah likah anak bajung. Ha? Tapi toh sabah bukti ke anak bajung. Toh sabah bukti. Sehingga ino bena antek-antek yang bila ulama tu dipegah ke pancuri sepo yang kalih pernah kecua kemeng anak bajung kabi dia. Jawaban. Haram jadah palih. Kalih katebar fitnah kelon hai ka khun hai ka bi bukti jino ka kayak khun ke bangsa Aceh. Oleh ka fitnah ka khun ke bangsa Aceh ka mengaku lam yang berat ma ke hana kaun kah ka begah. Khusus lang grup WA. Mentang na voice kah hai binatang hana sojit edit voice. Tapi nyan kenyataan sukah kayak khun ke bangsa Aceh 7 boh keturunan anak bajing. Nyan kabar mama ke hiah-hiah ketiga. Kabar gure-gure yang dalim kah yang kun ku gure jamun. Ku lama jamun jen. Ha? Kabar dia. Lambrut ma ke. Haram jadah palih. Kajak pesaban ulama jamun dengan ulama jino. Ya. Kapegah bak gure kah yang leh kazam Al-Quran. Bak masailai di muduntut. Bak masailai di murno. Hana dibut matan tagrib. Hana dibut kitab kuning langsung hai binatang. Yang so kerang kitab masailainya. Sehingga gure kah haram jadah dijak pegah jin. Ulama jamun. Haram jadah. Ulama jamun di Thai. Kon di Belanda mentang. 80 boh negara di Thai ulama jamun. Kayak pesaban ngon gure kah yang ulama jahannam kah ya. Nyo tolong pegah dia nyoba sipun raya perut muka hitam long. Hana suah lu layanji. Binatang me ego nyan. Puja mita viral. Kayu ba mama yah tiga gede hujan tau. Haram jadah palih. Kapreh lo nyang kapreh ku getim punyung ke. Baru ke depodro ke. Ha? Ku getim punyung ke. Baru ke depodro ke. Hai binatang hai. Hana ke soke lom. Haram jadah. Bijeh. Bila kebatilan lung perute. Bijeh pang tibang. Pang tibang bila ulama jahannam. Bila ulama tu. Yang toh ulama nak keteri le yang toh ulama ke hai binatang. Kak caci maki ke kajak puan bajing ke mantang cerah keturunan ke ketimbang keturunan ke hai binatang hai Imran Pasai. Hai pon raya perut muka hitam. Nak so keturunan ke binatang pale. Ha? Mama ke Yahudi, Yahya ke Yahudi ke hai binatang. Hai pon muka hitam. 3 raya perut. Kayak apa action draw ke kayu jawab video draw ke balon kayak mita viral binatangnya. Kau label kah? Kau setakat kah? Lonjak jawab video hai binatang perte saya kap tulung kah? Perte pekong partai PAC. Saya du. Taban dengan Imran mata saruk yang pancuri kamengnya. Taban. Ni yung musumpah dia Imran pasai pancuri kamengnya. Ni yung musumpah dia. Na puhana ni yung musumpah dia na pernah dipoh haji. Tahun 2017. Dia awak lupa pun. Cerita nyong dia. Bak binatang yang 2 boh lumau dicok. Dicuang dengan tiram lipong. Haram jadah palih. Buka jid nyong menang cerah apa. Nyong terakhir sekali lonjuk video binatang saya duk nyandu man. Ha? Nyong terakhir sekali lonjuk video. Hana boleh lonjak layan saya du man. Perute pekong partai berhala. Perute pekong lih lubo tim walim yang keji ya. Awak lih lubo tim dakir mana? Panem dakir mana? Syahrin nandi.
Ya pegah mendekri manaf dia tipe urung drone yang buhnan jihnya ulama yang angke jihnya termasuk ulama panglima ulama tu disertakan dengan situ haput ji ke panglima tipe urung drone hudep siram tuah nyo kenyo yang pelai busi pusampo sagai terima kasih. Assalamualaikum.